Allah, Nabi membangun Masjid Kuba, tempat pertama Nabi berhijrah. Kekompakan. Yang kecil kompak pun bak pegat tempat but. Yang kecil mak balai but yang nalang kampung adapun pesantren mihana pun perkara han terlaksana. Dah pun. Yang pertama benar tempat yang layak. Makna tempat yang layak, tempatnya cocok undanyo. Tempatnya hana mahantu. Urung mahantu siraro hana masalah. Tapi tempatnya kagot lagi pada tempatnya umam dah. Jeroh dah nak Allah. Yang kedua, alina tempat yang layak benar gore. Kana gore yang bimbing tayo. Ada motor kana supir. Alina gore benar murid. Kepuna supir motor hana penumpang, motor thau. Ada pasal gelepak dalam. Benar urung ya but, thau but ron, ron Bandung ya but. Karena batah ya but minal mahdi ila lahdi, mulai lamayun sampai mati. Hana kare hiji. Kan meceh ya but urusan min. Gadanya ci pepe habut, mana mi pepe habut, ayah hana mi pepe habut. Ada orang kekun, tengko nya urusan apa-apa tipe 20 ke urusan min nya. Kamu kaji ke ayah hana mi pena apa yang lom. Kan tengah apa lemo buntu tu itu. Kotong tha kumulu kotong 7 bui kina. 28 mana ko 22 kaji nyan but mentang. Maka yang keleh benar urung ya but. Alena yang keleh benar yang keput. Dah yang keput benar dukungan kita bersama. Tamu dukung mak mertua. Yang kecilnya rencana mak kena lakai sumbangan baju. Tamu bantu mak mertua. Tak pegak balik, tak pegak kula. Tak aju anu, tak kontrol anu mak mertua. Tapi tak aju anu babut mak mertua nyo tak lakai bantu buat dengku. Yang pada hak ra urusan ra tu. Anak tengok urusan dengku. Itengku na anak ra ku. Ngetanya mati putih tu mana mong kuimum nama ra. Jangan kelantar tak ke hidung kum tua, ni bantu lung dah, berat hal lung, ni pupuk tiga anak lung. Jadi ada orang mak leh ke mana kalau, dia berkait tu kan pupuk kan ada kan urusan pupuk anak urusan rawat tu. Memang karena hai dah bimbing kerot, dia jauh pada itu kupi ibadah itu. Nah pernah ke pegah baron, ilang kutem pupuk anak rawat, tapi sejam 10 ribu na. Hana, pada hai mak menyok pegah payah juga. Tapi tengku God. Na pahala apa Allah. Hai menyo Nabi lagi nyanci ana masalah yang terkaron pum dayo. Maka bak malam yang mulia nya tak gedi ke meceleng untuk nak bantu baju tepo. Karena harta yang keju oleh Allah dua macam. Na harta jenis Firaun, na harta jenis Khadijah. Menyo harta ron mak jenis harta Khadijah, nya roh ni sumbangkan kepada agama, roh ni bantu. Contoh Nabi bata baron kun bak Khadijah na lun ya Rasulullah. Lun tanyang bak kata Khadijah. Namanya thai ta makaweng lo. Pakamu na tanyang ya Rasulullah, hai meno lun tanyang. Ikata tidak saudagar kaya jai tha harta. Tapi harta kata kalau pa abe helong tu. Namanya thai kata gukli ya Rasulullah, harta long bah abe gede. Dati gede harta long kabe, long kamate na lung hana tutua. No kuah tulung nu pegak ke tutua mengai ijak igedang le urung jak mupra. Yang kerja harta Khadijah mesti nu dan dengai. Dro yang pernah jak Makkah pak namu tulis dia babak kerma Khadijah. Hana kan? Pak namu tulis balik unta Khadijah hana. Harta Khadijah kabeh tulung yuku pegak ke tutua. Yang kerja menyo jenis harta Khadijah roh nu bantu. Teman harta yang kedua jenis Firaun. Takeban ku harta jenis Firaun, hai ta mutang peng tak 2 juta. Pu 2 tanggung, mu puit pina. Tapi ada bayu 5. Cak 10, bayu 12. Nyan harta Firaun. Riba tu. Tapi mudah-mudahan mana nyom mak tua, tumpu caleng silakan nilai baju tepat. Mudah-mudahan harta don mak harta Khadijah nyan yang perlu mak berkompak. Karena bah agama mak, Yohana ta mutem le tengok kabeh. Orangnya tungku kala kajemun. Yang orangnya mak mertua getanya Aceh ka macam-macam kadung. Yang kerja salah taboh cara tapudip agama dengan tapudip pesantren. Tajuk anu badaya. Orang yak buat mak cukup je kelebihan ba Allah. Yang kerja Bandung tanya malamnya mak mertua ilmu agama ilmu itha. Ilmu dunia penting, tapi ilmu agama di atas segala-galanya.
Yang kecil leboh ilmu mak yang wajib temurnau. Toh. Yang pertama ilmu tauhid, betalah narid red lam kapahi. Amma ba'du dengar laju lon boh nadam sifut 20 merna beroh anu Islam sayang hanjut hai tung kucut sifut 20 dunia akhirat bahadarat sahohan roh pertama fon harta wujud citna Tuhan kedua kidam citlam kanakan dilatan kulhe baka wajib Allah kekai sabe dari awai hingga dudawahana akhi mukhalafatuhu lil hawadih temayang keput hana saban poge tanyongan penujut yang kelimang qiyamuhu binafsih hana mahajat tempat dudangan tempat temayang keenam wahdaniyah nama sifat wajib sirawa poge tanyakan dua leput nyo yang giu yang kecil penting tat mak pertama giu patho lam dada nu iman Islam tauhid dan ma'rifah muyonya hana dapat patho ada hana ta mana wujud berat mak masalah iman yang kecil ban Bandung tanyo malanyo pekan tak pemaju daya tapu de pesantren karena alam daya mak na gebimbing le gore gedayo yang kecil yang pertama hanjinhan benar ilmu tauhid besalah narid re lam kapi yang kedua ilmu fiqh besalah bata ibadah roh mu pegah rabun jeli dan yang kedua ilmu tasawuf be roh mu paju bangki dengkung dua gedayo benar cermen benar he belagi abaramu keluar yang kecil ke yumita ilmu ya jo anu ke di pesantren tomalanga sabo ayah cetung sabo ba abu paya pati sabo ublang blade sabo umulabu sabo kepo dia jo mak mangana lang ulai ilmu agama sebab orangnya tu uru mulamba-lamba ilmu do yang adum ilmu agama muthamarna orali yang orangnya yang ayu mak mertua yang sayang tu anak tanya cara mati tapi hana japa itu 20 cara bahasa Inggeris hana apa malaikat itu jamun kecok anak patolang teringku la ilaha illallah riyu bicahalam juruju magoh alim betamina tabut surah jawonahu alihai anak metongkat kuya musudiba perahu lawung tahai adik metitik dua temah huruf sama ji elin teng alih lagi tungkat tidak orang duha ba perahu lawung ta metitik dua sa lagi ji telung jimaka kenang tat lagai tincu ulengan perut ji cateng dai zai mu pingko teduk meranyo ada dan adun musudiora parang cah durawa umpama zo parang cah utun sin dengan chin megigo lage gagajongan koko papun sad dengan dat rakan metua badat begagah ule jihrehung ta dengan da umpama lantui menan kegekele urang jamun in dengan ren polem metua tehah baba tersenyum temadipana saboh titik kafai adik dua temung nyan cara jamun dan caranya hana awak ini ilmu agama hana awak masailai mentang masailai thot budaya mentang atat thot kitab lapan kitab thot iyana thot Quran thot temayang turah temalam limanggo temayang thot mayamunan pu cukup raya mak nilai tanya tong Allah yang kerja anak-anak tapu dep lang ate mak nilai iman urang jamun ke baju pulang titu geje ilang beruak tilai tangan gelepak
rem tapa kring tura aja mun radio tan ITB radio lagu atia jamin alamat hari condong berlalu pergi beradu ke ufuk barat pasir di pantai turut berseru supaya umat tunaikan solat dosa getanya tamse ilaut jeh golam surut lain kateka dosa getanya tamse on kaya jeh golam lain kamuda lagu Afiah Jamin Romai Rama Peramuli Jamun Arabi LP tu kaithi tapi lagu-lagu uji kena tehat mendum nunggu orangnya ada tanya belia tanik lakai bagop tablo nari nyina apa lagu urung berge cak tilap dengan jaket cak tilap dengan karet itik na mano na belum tanya mbak Adon mak itik na mano na ojek dah apa mesti kejap malaikat ormo ataupun lang kubu marah buka siapa nama tuanmu itik na mano na yang mbak ule dega gedau yang kejip malah nyomak tanya orang pesantren ki bancara tak usahakan pesantren bu maju dayah-dayah budip Presiden Soekarno Jamun pernah kepegah di Aceh mentang hebat agama apabila di Aceh mentang maju daya mentang maju pesantren tapi mau daya hanale maju pesantren hanagala leuru yang kabeh tapak dino di Aceh tunggu kalau gaya Jamun orangnya di Aceh cukup le anak-anak Aceh tunggu kai tamang kabeh ba YouTube mak na pernah buka tidak cara tanya Nanji Effendi awak matang Kutangan Selatan ibu itengkot 7 tahun jino kai tamang kapi malah mak ikut klik ne kawo ne hana pepe ikut klik mak ji kai tamang kapi alian lam oranyo mak muda pemuda Aceh ba YouTube kai tena ulama kawa pai Kanada Abu Ci urang kathin nyolong kun kan Abu Ci urang kathin nya Abu Ci urung pongong hai mak ji tena tu belang belade karang kepegah hari ombiang itena wali asanun nunggu bena tunggu musiro tam betul pak ji bukan ali-ali moronyo mak mau buka YouTube lam nga pemuda Aceh pui pegah rukun iman rukun Islam dongeng tunggu kagyu patih rukun iman kagyu patih rukun Islam dia patih surga apa surga menggedepatan megonya yang pegah anak ke depan nyok kana mak mudua yang kejik di Aceh orangnya cukup le kau urun tamang kapai nyai yang na bayu tu ajaran tetap cukup le tunggu ajaran tetap kamu ceh milata Abraham imlasa Allahu Akbar na yang kelompok bapa ni ajalah hana ja umlasa nyen ajaran tetap dia igai semayang as-salatu khairum minan nam imano mana urut dengan hadan dengan kemudian ajaran tetap dia idenya gaduh pegah ahok idenya orangnya di Aceh cukup jai ka ahok tak pegah buat dalam melasa hang geja ahok anemi hana japa dia 20 ahok kaja dengan dua yang kecil orang di Aceh hantar bang jamu jinok kalahir Nabi palsu di Makassar Hadasari tidak inang tuha kai pegah doy Nabi Didi na tidak muda Nanji Isa pegah doy Nabi Isa cukup le kan Nabi dengo alialam Cecep Salihin di Jakarta pegah doy Nabi nalam Ahmad Musadek ijina gerakan mak na organisasi gerakan Fajar Nusantara Gafata tahun 2006 sana ni Ahmad Musadek alian nalam mak mutua tau Lia Eden Jihid di Karawang Abdul Muhjib
tidak tabib, tidak dukun, jin, hantu, buru, syaitan, terus berijang, rogo binatha, rogo long kenong, tergayung beram, lempoi dalam, lemah meluar, hai gayung, teraja gayung, kah kutung, baraja Cina, kubuh saka, kubuh kopi, tambah lagi, tuh cap nona, ipat. Pegah doa Nabi, nyorong cukup macam-macam kah, nana buka YouTube, tonton padung tu yang lalu, semayang tarawih tercepat di dunia, 5 minit, mak mertua dah perlu lelak kaki bancarai semayang. Paling cepat mak orangnya agama-agama haji hina tu. Kai dang kelompok-kelompok tengah sembahyang. Tengah-tengah sembahyang kai grup-grup. Kai chen-chen, kai thul uangon. Tengah sembahyang tengah mutu-tu lu. Ia korangnya mak mu hana tak pegat maulid Nabi, hana tak cerita tentang Nabi ke be? Idanya kata wa Allah. Mendengar itu perti bergu tu padu menjadi purdu dan orangnya mak anu asade kamulai mabuk ngerokok gudang garam merah. Tiba gudang garam merah lapar ni pi. Orangnya mak anak SMP kan mabuk ngelim cak kemain. SMA mabuk sabu-sabu. Ilmu barasa ilmu dakwah yang pak dalam penyerah dulu semua. Rupanya ha kedum bi kana dia keluar. Ada pada tanya mak mabuk tu. Orangnya tu bak urung tuha kampung mak yang pi rokon bakong mabuk lakai. Ada kejap bak kedai hai na bakong na. Kakoh mulai marbe, lang tah lang ko, lang tabu pulang mabuk, lang mabuk kakoh. Dia punya kato batingkatnya mak mertua kang kato lagi ke rumah irama tapi jino kolom. Pui perkara apa? Kemewahan dunia ini memang sangat menyenangkan hati, tapi kemewahan dunia itu hanya tipuan belaka. Dari itu waspadalah, jangan sampai terpedaya olehnya. Boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat satu saat kau kan meninggalkannya. Tua ataupun muda, muda ataupun tua, yang semua kembali padamu juga. Tak kecil-kecil, tak kecil-kecil, tak kecil-kecil, tak kecil-kecil, you tak. Tapi jina kolam. Yang kecil jina mak anak pernah anak nak. Hoi. Pegah apa anak nak? Nabi Muhammad anak Abdullah, Abdullah anak Abdul Muttalib, Abdul Muttalib anak Hashim, Hashim anak Abdul Manaf, Abdul Manaf anak Qusay, Qusay anak Kilab. Kita ono apa? Bungsu pada Nabi Muhammad anak Abdul Muraya, Nabi Muhammad anak Abdullah anak Abdul Muttalib anak Hashim anak Abdul Manaf anak Qusay anak mutua. Yang anak kalian baru tiga. Ci mutu tiga tu bodoh ulangan. Mana kira cinta ke Nabi? Nabi Muhammad anak Abdullah anak Abdul Muttalib anak Hashim anak Abdul Manaf anak Qusay anak mutua. Ya lagi-lagi anak mak yang kiu mana? Ci mutu tiga tu bodoh laut. Nabi Muhammad anak Abdullah anak Abdul Muttalib anak Hashim anak Abdul Manaf anak Qusay anak ya nak lagi lang belum. Yang kecil Nabi ni apa? Tip-tip bayi yang lahir Nabi ni pegang fitrah, salah-salah mak ngania ji aja hana. Tip-tip anak tanya lahir Nabi ni pegang fitrah, salah mak ngania hana taja. Pemana hana taja? Hana tak pernah wang. Tahu pernah draw ni. Yang kecil mak punya tamu tem pernah anak mak mertua, rokala minta mangatago, minta mangataraw tu. Nyorongnya tunggu oleh anak tanya kai cok lego. Badan ke keneo, oleh ke belakang. Orangnya mak cukup oleh penyakit kapai ka mak ji pelalau reu. Ane mi lalau rinci lalau, thop lalau, ane iblis kurung. Kena ulama ane iblis koreng rawa yang peweh manusia dalam nanggro, ane yang fun nama kazab yang kedua nan walehan tema yang keleza lambura, ane yang put
Nanak warun anu limang nan wasanan kenam tabarun pambu kenang anu tujuh nan dasimon anu lapan nan matunon kesikurung abyadun nan ti kurung ro anu ibli ye pelala urung manta bodonya anu nekalan jak kulele deng batu tu kawi cuale ba ibadat taga hante mangat data jem pelale pelale jen ngo manusia orangnya sibuk mendum ada kejak malaikat orang mau kahanan kalau pau belang enggak tetap belang kada jauh laut ada merempok kedai malaikat tu apa nak sibuk oh sibuk tak berat sibuk belang kalau macam koi motor kalau bewa sibuk nak katui leu mana tarot leu balik mau tu kepak tu yang keji mak mutuah ro kolam ke tengok mati tak pegak persiapan pota persiapan hanjit han mak benar ilmu le pun mangak ya dekat Allah orang jamun mak geduk anak kepeduk ke mana malanya tamarno dah patu sembahyang nyandum ya ke Allah pertama fon tamu tuto kedua butle tak kerja keleh makan keput minum limang takim suara keenam naji redaba jasad terbuka aurat tujuh perkara ke-8 belakang kiblat si kurung mehat nit tegoga mau obanit lam sembahyang si plo hilang wudu agata si belah murtada ikut salah mesu Allah takun dua nyan pun aja orang jamun mak melamputan dakwah jamun tho dakwah tu pun tang kwa mak dewi dakwah ngemboi hidung mentang katik tho dakwah jamun abu ithak langkawi tho dakwah jamun kwa haji nur tabala ge po kurung pol he ke piu ana urang dengar ka ketan ni thiro ke berapa perjuangan jamun mbak mayang mak motivitan ton 70 hibi kubah bar mo pa keji IDP mutuahnya PDP hitam putih urung putih hitam putih tiaran DP po teplo huyu itamang po tiblah kai DP itik melangu nyen DP jo IDP kubah bar mo pa keji nyen pi menyagot dengan keji mi hanagot dengan keji DP yang dimengu nya jina motivi dan tahu le nya jina dunia orangnya ka canggih jamun makhluk sosial orangnya makhluk media sosial hana ada jala ada mam tua nya orangnya warnet internet planet tungku junet anu ablet ujung wewe kena wewe gede ani mi popo lepan aku nah yang modal sabo tu orangnya aku ani mi minta terka nyari tayan ijab bawa kedai kopi kero himatang ibir po lepan malam pajai buat ngaji hanyum tapi bukan tapi sayang tapi hanai buat hana ilmu agama rayo ji mah haji kebut yang menampu yang keji malam yang mulia yo dengan tak pegak dakwah apalagi di Aceh tengok menyora dakwah mentanggot ya Aceh atai temu mulut belum dakwah mulut ha mulut dua mulut le mulut put apa kali mulut baron kamu kali berapa mulut ha tiga ngam masjid hana roh lagu pu hana dakwah hana pegak dakwah karena kamu hana merayu tahu pegak dakwah pegak kerong mati girmo iram pajai mulut kamu rencana mulut dua le kamu kok nyopadi pe hana gak tagai le kamu kok tak untuk mulut dua iram pajai kamu rencana mulut le karena jino tengah sibuk ngerumah bantuan dum dengan hibi remoh kamu kakak lang kampung na 200 bawa kakak remoh bantuan thaboh hibi keji hai bekele kaglu le itina masalah remoh bantuan iram pajai kamu rencana mulut put nyojino hana can thagai ilau hanangkut idara pitangkut kakak preh nangkut ile tat kuala kada musaku tan jalan cukup bro igok kai pegoi tengok hana igok hana gok mana lah pokok ji tapreh tengok ela do mula put hana kena pegoi lang buling puasa ke bukan mulu orang Aceh mayang nang ada jak mulu hamdan lillah la ilaha illallah hamdan lahu ini Allahu ya Allah Allahu ya Allah Rabbuna cukup kala tu jame jak bang oleh tungku 20 buah Honda yang motor yang Honda yang tepak anime tu itimero hidung lam latha
Yang ada kerja apa boleh je kana kertas kerah langkeh ku. Eta ko hana kertas tu. Ubena boy teju boy te mending kai lu kertas ko yan. Cukup kala ada mudah tak kala Honda tak kala motor kuah belangang lam tunggu ikamo bono padat mole bono ramai jame na jame mutribe tapi ban Bandung mutribe pa jowu mutribe polam god alhamdulillah god cukup aja jame cukup aja Honda tapi yang sayang tornyo dia Aceh tunggu wate semaya maghrib 2 boh Honda aduh Honda kuimung saboh tak bi upati perot ha Honda ke ji saboh ya lain yang kebak jalan tu we kena ini ang kena pu thabah menunggu dah pegah salah ini agam pelagi bu itu dah pegah salah agam ini pelagi athai itu ha orang yang maju donya maju akebut maju tamah maju thi nagala nama anak je ke maju thi ana mandum mak perlihatannya anak butale lagi anak Nabi Allah Ibrahim Nabi Ismail nan barang kepu jut ada akan thaleh jut yang penting akhlak butale kepu dah bonan thaleh peh penegru orang peh malai peluak dum kepu dah bonan mai ruai to lan tabak tulak ramai-ramai dum ya anak mak ni apa nabi anak jumlah nabi 120 bangun mulai dum manusia ladum nabi ladum rasul yang mak kerajaan dalam dunia padum ro jumlah nabi 120 putri buraya 120 putri tua dari jumlah 120 putri Allah ni pilih ni seleksi lagi tu saya mutabakah dah juara umum tersud yang je ke rasul lahir tu lebla padum ro jumlah rasul lahir tu tua dari lahir tu lebla Allah ni pilih lom tersud yang je ke rasul yang ajar tamu iman 25 dah 25 dengar lungkul bandum nabi betaturi wahai insan 25 yang tersebut dalam Al-Quran pertama fon wahai kaum Nabi Adam yang keintu bandum Nabi wahai insan yang kedua hai saudara Nabi Idris lam syurga dalam mata nutup iblis lena bina masa tofan nepegat kapai nepekenan bala tentera jeneh bekai put Nabi Hud 5 Saleh 6 Ibrahim tat mulia tat gemasih perangoi Halim 7 Nabi Lut 8 Ishak dan Ismail yo di Mina ayah nasihan Lut Sikin 10 Harun 11 Musa anak Imran Bukit Tursina droneh marit dengan Tuhan 12 Daud lemah lembut mangatatsu yang jile hana jadet tedang laju temakul heblah jinolun pegah Nabi Zulkifli putblah Sulaiman karunia Tuhan pangkat tinggi ke-15 Nabi Ilyas lun pegah jino 16 Yusuf bulun pengotat samlako Nabi Yusuf rupa cantik ibahate pungau Zulaikha purmo raja nanggro Mesir. Anda jangan kemana-mana dulu, kami akan kembali terhadap pesan-pesan berikut ini. Tujuhbelah Syuib umur tatrib sepot mata yang juk tungkat ke mukjizat Nabi Musa ke-18
Jenolun pegah Nabi Zakaria, Nabi Ayub, Nabi Ilyas, Nabi Yahya, 22. Hai saudara Nabi Yaqub, 20. Hai Nabi Yunus lang perut engkut, 20 put. Jinolun pegah Nabi Isa, anak Maryam, karunia Tuhan hana Bapa, 25. Wahai kaum rakan metua Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa anu Abdullah. Yo tujuan. Kan cukup malai tengok. Itu yang cinta ke Nabi. Tapi Nabi 25 hana ada apa. Mangkan tulet. Nya kaji babah manusia mu bae. Yang ada tikat aku tabe-tabe mu bae. Tapi Nabi Muhammad mulutnya berbau wangi. Bemangat. Nabi Siddiq, Nabi hantam pernah tulis. Itu kera-kera dah pun. Allah dah pun. Yang menampu. Tapi kan mandum mudah-mudahan kita hana menan. Makanya malamnya anak-anak itu pegang mutabakah. Bila perlu tak beri hadiah. Karena orangnya mak tengah pegang mutabakah adum. Yang anak tertanding ngasih hadiah, tapi dalu agama. Yang kerja anak-anak tengah pegang apa ayat-ayat pendek. Hai mak, yang anak tertem pernah apa ayat-ayat pendek kan? Nyan kadu orangnya mak dia cek ayat tarawih kapaya tertulis berbintih melatah. Yang melatah rawon. Mutulis bak pintu melatah, mutulis bak ikeng kuimum. Alhaakumut takawal athri, wailul likulli alam tara, ni ila fi qarajin ra'aital ladzi inna a'taina kul ala kafirun idza ja'a tabayada. Nyan terjaga bak le lampu, punya le lampu mawa dong kuimum. Makmum pek pok ro. Gebudang kuimung gedaimum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Ka babat thot. Pu ka babat thot. Kamu tadi apa ahli akrab. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Hana mahot ajole. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Imamum amin. Kode tak tegak kami mana? Nak kerja melatah kibah saja. Jam 2 malam. Tahu dah imum. Urung jamai. Anak tu tahu. Punah kejadian. Nunggu imum tanya malamnya ayat haru ubah. Kan ayat haru, draw haru. Kata apa? Malam tengok nunggu imum lain. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'biduna ma kertam kerdung di malam hana merempak-rempak waliadin ibili bapak kulah de waliadin dengkau hana mau waliadin lah kaya tapi dia merempak lah. Malam tengok tunggu lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wadzaituni watturi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Ya yang pah tunggu imu mu kata tahu. Pu wa tawasaw bil haq. Kan falahum ajrun ghairu mamnun. Nya orangnya hanale tunggu. Orangnya tu bela dah pegang Quran tu. Anak muda mana orang yang hai. Ada kita yang kemung tah lentok long tu. Bekal long teh baju. Je pu baju ada boleh berapa baju. Pu teh dah kira ada. Bekal cikun tu doa mana? Doa mana tu? Saja lo rafa ada raya ni batu bolong perlu tolong ke imam 2 rakaat karena Allah Taala. Doa mana na 2 rakaat long. Mamiyo lagayan lagu doa mana 2 rakaat puha baka. Kan cukup gura cukup malai tu. Mu pepe malai tu. Yang kecil orangnya tu Islam dah cek, Islam dah cek, Islam kapa, Islam dah cek, Islam kapa. Padahal orangnya tu Islam dah cek, Islam kapa. Ulai tu punggung tu aduh. Tapi bagaimana kalau tu? Yang kecil mak dalam berada pada titik aman, jaga anak begagot. Maka salah tahu cara ada jaganya kalau pegang apa anak, kaji apa Nabi 25 beri hadiah. Bila perlu tak boleh dengan ponik tapo. Tak kembang anak menyaji Japan Nabi 25 mak boleh dengan ponik tapo. Tak pegah tak kerja tapo. Yang leher yang tu.
Panaji ilho yang numit. Ane jo yang troki. Tengok mak belah tilak baru, mak belah je. Oh, cukup tenang mak hati tengok. Tapi anak tengok orang kadang ngapai tu. Anak mi umur 2 tahun tengok kai mapai. Tak kalah layon bakal tengah belah. Rupanya apa saja ni. Anak tu apa kata tak tidak orang heboh apa. HP Android mendum nunggu. Oh, bak kedai kopi nadu put tu. Tak apa meja put dah. Ban put hana apa khabar. Mana? Ide kero. Yang nak ada depu, kai belum. Kepuk kali. Hak aja. Hak ada kalau. Kai belum kali. Buat yang tidak nunggu. Yang kerja ke apa lah. Hei, masalah me orang pungon tu. Hei mak game apalagi orangnya kena game PUBG. Game yang nunggu tu hanya mati tu. Orang hana tengah tahu. Nya kadang-kadang mak tahu bengah lu kalian telewo yo. Tak anak nami du muroro berjalan penewo. Tak pakai wa semua apa pakai wa bak warnet. Irmo pandang dia. Yo mak yang dahsyat yo ku. Nya keji jino anak dia mangat selamat iman cukup yo tu mak. Yang tsunami berasa hana berat. Nya jino dalam bulan yo. Nyo 3 mak itamang thong baru tu. Menyam cukup kawai kan ku. Itamang thong baru tu orangnya kali ada ada gop tu. Nyala do itamang thong baru orangnya kana tanya mak mentua. Babar moh orangnya kana pegak tuan ulang tahun. Ya anak nami beliau dua bapa tulis I love you. Alai rumah kana anak-anak undang ngongon. Alian tulis bandung balan-balan I love you. Alian kana meh di rumah. Hancok lilin bebe aquarium pedang. Alian samping lilin kana bolu. Bolu pujukut debai-debai. Puata yang pugak ulang tahun. Alian katuk ramai-ramai ngon anu umi tapi anu umi tu. Tok urunci. Alian melaku ulam. Pula go ikun. Panjang umur ya ka. Panjang umur ya ka. Panjang umur ya ka. Panjang umur maka. Ian kana barmo dayo. Happy birthday to you. Pajang dia ayu le tu ada. Yang nak buat ragu. Yang kata orang ko. Alian nyo blo je blo trompet lam you. Oh, yang jino tengah sibuk taukapkan kalimat selamat Natal. Mian batelung bae nekeun tapu. Biasa mentang mak mentua. Orangnya tengku tebe-tebe ka oh hene tu ile urung le mak mentua. Agama orang jitina anu. Yang baru sama terjadi suami tahun 2010 tanggal 26 Desember di Aceh mak ulai kudawa. UAE tungku tsunami termasuk kekuatan gempa 8,3 urung. Alian lia gempa tsunami lam. Mate urung tungku tu peng du muribe mate urung. Yang nak tinggal masjid. Ikele tera urung tunggu ngekubah masjid Allah kana nyar moh Allah kanyong. Alian baru tahun 2017 terjadi lam gempa. Hana tu 8 pi. 7 sekian, 6 sekian, puatar lo. Masjid pun, pak iting gading masjid tak karuk mutumpo badanau. Ubena masjid boy mak mentua. Dia masuk tempat-tempat musala tempat di Ulagle samping galon. Mujia badanau. Buta blok buta bro. Puatar lo masjid. Yang kecil mak walaupun lah masjid lah mandum bangunan yang kecil. Tsunami kecil yang ya orangnya tsunami yang mengaramkan butir-butir keimanan yang ada dalam dada manusia. Nyo yang ya tu. Urang kabeh murtad dum. Urang kabeh munafik dum. Haba manusia orangnya hana patah makle dum dua. Mudah-mudah ada support. Yang kecil jina mak kekompakan tayo dengan nadaya anu tayo kaji apa Nabi 25 mutua anu lung raja lung tablo mak tah baru tablo tala keing baru segala-gala mak serba senang pakon kaji apa Nabi 25 anu dapat ilmu no Nabi 25 ro pilih lom la Allah taala tetut limong rasul yang ulul azmi teh limong yang pertama Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh dan yang kelimang Nabi Muhammad. Teh rasul azmi limong ro. Yang pertama Nabi Ibrahim, yang kedua Nabi Mu, yang kelima Nabi Ai, yang keempat Nabi, yang kelima Nabi ya nagalan. Tiga tik berayuk lagi penuh. Yang pertama Nabi Ibrahim, yang kedua Nabi Mu, yang kelima Nabi Ai, yang keempat Nabi, yang kelima Nabi Muhammad. Limang Roma berat tatat perjuangan tunggu ego gitu lah. Nabi mak ego gitu lah. Nabi ki hijrah Taif.
Kepikir Nabi nya mungkin tayuk lo ni sambut dengan god dia awak tai. Rupanya tu ko deh mak ngan limo orang Nabi. Iglawa Nabi ngan tukok ngan kaya tilah ko Nabi itibi dara gekli Jibril. Beralah Jibril dia bantu Muhammad. Ya mak Jibril kata mak Muhammad lun ge ya Allah ba kata ge bantu kata lun bantu je yang perti gereng-gerong yang ku tau leu yo bantu je. Oh ba ko Nabi ba awaknya hanya itu leu. Nyentruk lah malaikat yang jaga gunung. Gunung Mekah yang paling dekat gunung Jabal Qubais dengan gunung Ahmar. Muhammad leung ge ya Allah leung tu kan jaga gunung ubina gunung-gunung Bandung lu jaga termasuk gunung Selawah gunung Gurte gunung Kulu yang jaga leung bantu kata je uti gunung ate ulai mangajai bantu oh ba bal arjun begah Nabi ayuh rijallahu min adlalihim leung galak leung begepugak Allah daripada rahim awaknya bulahi yang gok-gok walaupun mai hanagot walaupun ya hanagot perlalung bulahi pada Quran hanagot bulahi yang gok-gok nyandung nak kalang kasih sayang Nabi. Hana pengah Nabi, alim Nabi, yang kejit Nabi, otak kepada sahaja malaikat menduk Nabi Muhammad, Nabi yang paling halim. Yang kejit limang raul azmi, kepada sahaja Allah limang roh sampai Nabi Muhammad. Otak kepinah Allah mak keterik thi, juara umum Nabi Muhammad tirawu. Nabi Muhammad Rasul pilihan utusan Tuhan. Budi pekertinya yang mulia jadi contoh tauladan. Nabi Muhammad Rasul pilihan utusan Tuhan. Budi pekertinya yang mulia jadi contoh tauladan. Membawa agama yang benar untuk jadi bimbingan, membagikan syafaat bagi umatnya yang beriman, membagikan syafaat bagi umatnya yang beriman. Nabi Muhammad Rasul pilihan utusan Tuhan. Gepilihlah Allah. Yang kejik wajar malangnya tak pegah perayaan Maulid Nabi. Nabi Muhammad paling cinta kepada umat. Umat Muhammad umat yang paling terakhir, umat bagah dalam syurga gara-gara Nabi Muhammad. Yang kejit tak pegah apa anak tentang kisah-kisah Nabi. Nabi Muhammad anak Abdullah lahir di Mekah Aminah bunda. Nabi Muhammad anak yang yatim lagi miskin hartana malingkan yang na hartana keba saboh jariah limang ba unta. Kisah-kisah Nabi lagi jamun mak urun jamun gecap-cap on boy but cap on wek jo punya belum penguh trau yu mai harga mai galak mai pepet. Tapi jamun mak hikmah cukup le geduk tengok taduk samping nek tanduk samping mawa gepegah cerita pelanu gepegah cerita Nabi Ibrahim gepegah cerita Nabi Sulaiman. Orang yang tunggu hati mai dengar le tunggu cukup jai game mak dibi tengah game-gamenya mamdah nanya hantu belau dalam kamar rewok dalam kamu jangok dalam yang keji orangnya mak mertua telah tabuh jalannya kalau kaya tak pegah abang anak tayong Nabi Muhammad nama ibunya Bunda Aminah, ayahnya Abdullah. Nabi Muhammad dalam kandungan bunda di kurung bulan. Tak apa apa bila perda tak karang saya lagi jamun. Si bulan ube prun 2 bulan ube bijeh lada. Le bulan masifut put bulan jut ke manusia. 5 bulan megrak jarak kaki 6 bulan kamerji bulan Roma. 7 bulan mu balik-balik 8 bulan temaji gisa. Si kurung bulan di pintu arah 10 bulan budak keluar. La ilaha illallah. Tak kenal besar akan tubuh dra. Bulan kepon pegat oleh Allah. Punyok gatangan awak jara. Bulan kedua nepegat ulaya. Bulan yang kelega kingan jara. Bulan yang keput urat ler itu di dalam tubuh Tuhan pasa. Bulan kelimang darah ngan gapa 6 bulan sah kulit ngan asa. Bulan ketujuh
tulung 8 kan bulan ke-8 abe selesa bulan si kurung di pintu arah 10 bulan sabuda lahelam nanggro olahe gata kena ubuma popleput ura poma menjaga popleput urawa poma doa dapu poma pajuh buka dengan sirah popleput urawa badan ge seum bate geregum dalam lungki pa basabo jamo poma melet-let basabo pijer poma menjaga o sakit gata kenangan kede gata gepu ubat gemita oraya gata lom hai putih licin gepu kawen judo gemita judo riri yang tatem hana gecen abeh belannya orang ci ke anu gese-se geja amita tapi anak ko orang ci bongong putih jibo harga nya ada jemun ti kurung bulun Nabi Muhammad dalam kandungan bunda Aminah yatim piatu ulam Nabi Muhammad kalau lahir dalam dunia akan meninggal ayah aku Ali lahir dalam dunia mak 6 tahun umur Nabi Muhammad meninggal mak aku hana yatim dah yang tunggu ini Nabi yatim piatu ni pegak lah Allah mak mentua tidak ada yatim tapi kepilih lah Allah jika pemimpin besar nyan tak pegah ba anak mak mentua yang kejit mak lahir Nabi dalam dunia nyo ge apa derajat urinang rokolam lahir Nabi urinang hana derajat urinang hina tapi lu lahir Nabi an-nisa'u imadul bilad urinang tameh nangrau iza salahal bilad gat urinang gat nangrau wa iza fasadatil bilad ancur urinang ancur nangrau yang kejit tak boleh begak keturunan mak begak urinang lepun tergantung ibu-ibu hari ini. Menyorong mak-mak tengok cinta kepada agama, mak-mak tengok lagi Rabi'ah Hadawiyah, lagi Masyidah, lagi Asiyah, lagi Maryam, insya-Allah akan lahir anak yang saleh. Yang jaga anak urinang, yang mengandung urinang hangga bi ba uragam. Pakau uragam hana taba. Tang kira yu mengandung ba uragam tunggu ti ura taboh mati anu min. Kau mangat raya mengandung tunggu. Ma tengok tunggu. Taboh dua he anak mak ukuran mati tunggu gebi pahala cahit lah Allah yang kerja uina hana wajib perang berat dah hamil uragam wajib perang urina hana apa perang jauh luar perang mengelup dari rumah kaju cukup berat perjuangan tunggu yang kerja mak tanya mak mertua cukup jai pahala nabi Allah tunggu elong anamin nalimong ka dukna ka pahala mengandung yo ni dah pahala ka ko betep nyo ju hai li oh rayo dah pahala mak drone pahala mengandung mak uro lain kelebihan malam lain kelebihan kibang kelebihan malam kibang kelebihan uro malam mak ti kurung buli malam lagi kan semayang tahajud banti kurung buli malam ti kurung buli uro kalagi puasa tu nak banti kurung buli uro mangka cukup jala ba ne tampoh bro mak ne cok bro ne bo ne kun subhanallah lagi kan tampoh bintih Kaabah yang kecil inang kepercaya Allah hang kebi wa uragam yang minta rezeki uragam hana sama berada dah drone mak mentua nekalan ayun nanu thayun iman ayo hana ge hura malam na ne geput kadang-kadang limang boh balimong macam-macam lah ulai limang perkara tengah-tengah keduk na ne puai boh ata-ata gok kata memung nah taboh tengah itu taboh tengah ikli taboh tengah hidung taboh tengah melhau tapi ban put anu kejaganya beklam dan tengok aku ikli anu dengan tu ke merah nyai tu ke merah nyai lekai bu ke merah tu jarau kedua krek dekat 17 krek jarau ke celok lambu jarau bu celok lang yang kerja hang bida dah mak yang kalau ikli anu uragam lalau kro kadang-kadang mak mudah tak kalau orangnya na kejap waktu tu ya tega gemai anu mulai apa gemai permo i uragam te ibu pada kebu baju ju kabe yang gegap baga-baga hai yang ketau di mana yang orang betul kan betul gerak dan macam berat tapi orang kebuka sama Allah mak mentua nakala anak jikli dengku mang gedengku le mak tu lagi ayun tengok tu nya gedengku le ya tu lagi tapang tu jabung bak mana nu hai kon anak go tapi beda mak urinang uragamnya keji urinangnya mak kelembutan hang bijak tahu urinang hang jejak masjid
Ui nang mak ke pupre ibadat. Ui nang katrok men. Ti korong-korong men tu roh malam. Ti lele main memblah roh memblah malam. Balik memblah roh memblah malam pri. Punya men. Uragam pri cik yang main cirit. Tapi itu payah kata. Yang perlihat apa? Nabi Muhammad dalam kandungan Bunda Aminah ti kurung bulun. Yang kerja atakana ti kurung bulun. Pah bak bengah Senin. Bengah Senin 12 Rabiul Awal. Tahun gajah. Malamnya mak bak bengahnya Abdul Muttalib hana irmu. Bunda Aminah tidak irmu. Abdul Muttalib hana kedepu bahawa Bunda Aminah kena sakit. Pekah hana kedepu hana tanah. Hana meri, miaran meri mak hamil ni. 3 bulan, 2 bulan, 5 bulan ka batu. Itemang 5 bulan ka mudah. Tapi Nabi Muhammad dalam kandungan Bunda Aminah hana meri. Kakepah pak bengah Senin yang mak merdua, diperintahkan oleh Allah buat dua bidan. Tahu-tahu yang pertama Asia, Maryam, Siti Hawa dan Siti Sarah. Buat dua bidan. Kain bidan jelek-jelek, kain bidan belang megedong. Cukup ayu mak bidan-bidan dalam syurga. Abang kata kena barmo Bunda Aminah ku putun cahaya ada Allah cukup lagak cahaya. Deh hurin cukup lagak-lagak. Assalamualaikum Aminah. Nyo kamu bamput nyo jutun Allah Taala barmo kata dia bantu melahirkan anak kata nyo Asia, nyo Maryam, nyo Siti Hawa, nyo Siti Sarah. Put bidan. Kakak karena nyan bidan mak kan bidan cilet-cilet syap-syup lahi ban kana rasul panghulaya jibedah mu wangi ngan cahaya jaranoh mogom babah mu met-met ule mu buut tanah mulia lahi nabi mak pui perkara dah put yang pertama lahi nabi dicerup pu hikmah tengku lahi nabi dicerup hikmah mak lahir Nabi dicup Nabi Malay artinya kemaluan Nabi mesti dia warna tu kalau lahir dia terpeng atau kau ya anta tu ha dah Malay ketu bateli iba ya sana menegak langkung bateli mio kalau buhu anai buau iho belang kulam iba ya puji muda dua krek tilang tikrek la babah tinang tikrek la babah tagam prong utai tinang mau kuma ego tinang tikan tilang. Nyokan pura-pura tunggu. Aji kelareki I tell you. Kitni lalu atodo. Anak muda ngan anak adara. Gata gura takalan lagu. Dia anak muda pegat roh kemurua. Dia anak dara pegat roh kehantu. Wate takalan bak jalan raya. Ji bandua kamu hantu belau. Bandua kamu belau. Boleh malam wawa bajalah mehane depan malam. Mampu ibu mut. Orang yang tengku anak SD kai Madinah. Baik mayang nunggu yang kejip berkat-berkat kepenah lah Allah. Bak si orang tanya Muhammad. Bak malaikat Jibril, wahai Jibril coba nepegah pajan ke Allah gelah donya. Jibril lu tanya baron pu Muhammad pajan Allah Taala ke kaum donya yo goto Jibril gelah donya cit hana triple cit ka hampir umur donya 10 galon trena kena obomo dilikat lon gelah donya Muhammad donya nyo hana triple 10 galon dalam donya langsung kiamat donya ni cibilang tiga padu ka kaltun long tren yang fon long ca berkat laut darat bandung semua berkat rezeki berkat umur loncok laju bak manusia getren jibli pertama mak kepinah berkat ila ud hanali berkat idarat dan berkat ubenang ke lang laut tungkui kawi hai pak bak kawi juga ngenju pahang kemai buka jaring ngenjaring pahai lui buka pukat munam pahang kemai jinom tungku jitima tungku anak-anak tabai tu kuji taring, udu-udu tu kuji puek kalau jade apa mata orang, ipeh lang capah, ke uang mata tabai. Ipa jauh lah orang tu mangat ada, orangnya makanan cukup le tu hamburger, rasa strawberry, rasa leci, rasa wafer, tu bak keripik bohbi rasa jagung kai mukai beri. Bamudek keripik bohbi karata, rawai bohbi, upat rasa jagung. Orang yang tunggu cukup ayu-ayu ka bantap yo babak kape makanan jibut manu. Kopi espresso. Kopi musang. Wet kopi. Nyam yo bui mahai law. Musang.
Tiga jeb tunggu lepu kopi air preto tunggu sabah lah sangar. Lapar be. Yang hana jeb tinggal pejap dekat babi. Ngata jeb tunggu muka hidung dah anglah. Tapi pertimbang mong payah dah jeb. Oh. Alian tak duk lah imak mano. Ira makanan pu lembo, elong kabo hayam payen. Puada hayam payen. Rupanya manok potong jithi mak itu pe ngam pangang mu ciap tu. Ibegah payen. Hai panyek ke? Ciap bahasa dia. Iran pu elong ayam kalatan. Puada ayam kalatan. Rupanya tak fikir-fikir tunggu manok potong jilabu selende lah ngamai. Ayam kalatan. Iran pu elong kabo hayam geprek mana. Puada ayam geprek. Rupanya tak ada pelaku nunggu teko taku mana mu prek je melawan. Ikan ayam geprek. Iran pada lembo eko kabo ayam bugil. Puada ayam bugil. Puan tak perintah taku mana ina mana agam yang hana thok lu. Hai bugil kan hai thok lu. Pajo pada mana thok cit. Yang kalau long tak ulang, puan lembo elong kabo ayam lepas. Ni fikir tu. Kiban tak pajo mana lu. Kau dia udai pungut tu. Tapi pajo cik. Yang kerja mana-mana lah ngapang yang liu-liu kena ayak tu. Orang yang dumpuna barang dia. Yang kerja kadang-kadang rumah dia daripada mereka dumpuna. Nyempot dah. Nyan TV, kepo ke TV. Oh hiburan kamu TV tak kena TV. Kamu ngat cipu dia tu ke. Oh jano. मेरे जानो हम आशिक कहाँ मिले तुम जहाँ उर्दू जानो 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 मेरे जानो ऑटो पे शिकायत है ऑटो पे शिकाया है ऑटो हम दोनों की शाहिर शाही हट है हम आशिक कहाँ मिले तुम जहाँ उर्दू जानो 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 मेरे जानो lagu yang pun apa tu cheng ci masa gong tong re kecil rồi ku yang kau peti dalam Bang Joni dalam kau nang gelong macam-macam tu orang tua kak kemunan yang pun yang kolka mang kepu ke kolka hai kolka le thamam pai kolka kelamana kolka barang hamburuk bawa manok tercelok kanan tak tengok mentang bulat. Capri hijau tercelok kanan tak tengok mentang hijau. Yang merah tercelok kanan mentang merah je. Ata lemi tercelok kanan tengok bunga kak kerja. Kalau bunyi agak ban tercelok tengok bunga tu kaji ke petai. Yang keji kun petai. Yang kalang kolkah ayo dah urun tua tercelok kanan tengok bunga kamu dah alam. Mungkin mawa perlu aku muda lu angkal kah tengah bunga kau mati ni. Ke malaikat nyang kau peti nyan hayu bika remoh ka kananyo kanaje nyan yang nyampu nyan yong ma kepu ko yong ma ngan takun gumbu hana ka gumbu yang gelepak hana tho chole tu ko ana ta poli jino kana yong ma keju ina jino hana hekli blow yong ma thabo pa tho bru kanan kana Quran roi culok ba binti khule yong ma arrest cooking sedang mematha tengah takun tu mira yang tengah takun mira haji pada kakon tak bipetah kakoneng preh dah tu tunggu sebentar lagi istanna syuaya preh dah wathara beu payang tha wathara tu beu mtek mio perle kapayang debut demadam kedap ka tu dua ka bere ka tenang tengok kolkah ka bere halian bono yong ma ka bere yang keji winang jun hana hele tinggal edang bacirmen jungke ego garo lebu garo kana yong ma kabar nyan belah de pu nyan belah nan dap ngan patoi ho tapi ulangi lampungong ilu dap nyan pu yang ku pada na baka boku tayang baka horoyo mathaila na ta nyan ni adayong macam dum dade ho dali hanale mathaila budaya hanaro abo kaim narmo hanale poda abo karim nyo ko mayang tak bi ka na lain dempuna roba nyo ka na nyo mayang tayang makanya mari bandum tayo bak malam yang mulia yo nabi lahir dalam dunia malek dia pun malek muthir mo hanu na thabo berkah gluji nganu pana baik ku bahir mo ya yo babu tungku yo pa anu panah long glu that gluji ngan terende tu nyo dai drone baik bangai long itu na drone lebih lah hai mak udah dah tabah yang keji konten nabi pakai anak tujuh tahun giu didik bitin sama yang 7 tahun anak nayu sembahyang
menancit hai bang neyu puasa karena anak amanah Tuhan. Hai bang benana jaga. Hai bang benana jaga. Bek bacut araya neparoh oblang. Yang agam hai bang yugulam raga. Bek nujo cangkoi serta parang. Sayang didikan hana. Sayang didikan hana. Nyo nunggu. Mu hana pendidikan hana putau dek mak mertua. Yan mak anu yang berdoa kerau anu. Yang kejit mak mertua. Lang bulun-bulun tiap bulun tabe-tabe mak tadi didik anu. Nah kelebihan tak pegak mutabakah, tak pegak nyo, tak pegak ye. Anu tanya kaya abut. Ate jiwa babut tapi bilang padum draw dengan pong yang nabut. Oh 15 draw mutua. 15 draw tahi barapat. Tunggu dran mandum 15 draw nyo kai tamang bulan Ramadan. To nyo mutua kana draw ni abut. Nyo tengok tak pegak traweh balik 2 malam. Idon 2 malam, 2 malam tapo. Gak tunggu. Munyo jemun tunggu hanamunan traweh. Awal-awal nang kurung ji. Ge pegak traweh tunggu pajam-pajam pekat. Lang tu boleh leh malam pon tiga, malam tengah tiga, malam akhir tiga. Tapi jino thabe na ada pokok. Tiap malam, pakar ramai orang yang gak cit, kagot. Tengku iran malam tha malam dua, iran tengku malam leh malam put. Ka pun nak malam puluh malam. Yang mampu daimum, yang hana mampu daimum je kebilu. Fadlam minallahi wa ni'mah wa maghfiratahu wa rahmah. Kan cukup tenang ke hati itu, tapi orangnya akan meli kurung mak. Barakan orang medike molek orang duha. Bana tungku tu malah ide nak mulut, ngejak orang duha, puai bawah kampung kana che, orang duha. Orang duha mediki. Ini hanali tungku tinggal kerupang pajuh ju tungku. Raja long yang kana lang rom. Ka bare me rom tulok gitu ko tapo konan pu hom. Yang urung ba ka pajuh mula raja ro gitu. Hai ka hot no ya. Nyan ka kuru mak mutua yang keji malam yang mulia nyo mari atanyo be kada-kada nyo uku kadang-kadang mulut tali uku kadang-kadang mudakwah tali yang keji mak Nabi Muhammad lahir dalam dunia ticu muyamunan hikmah Nabi ticu namale itio bu namale irmoh bu namale urinang bu namale uragam bu namale imlasah kai bang Allahu akbar piu yala dong tengah kemulia tipa permoh mujungkai gelang belangong pongong permoh kita ke belangong buka ikoi le belangong kada urung aja apanya kada raya le bu permoh ke buka urin yang pahana me tinggal rumah buton jalan temen ke kau la kau gele nu ipoi kau tu kedai abua pakam mana babah igo kau nari hoka kai bu la rumah teman itu anak kau ngontang ibu teman je kamu naik ladong tengok hatam lah sah tengok kita malu telefon cak betul hantep lah cak pukul Ani ke tali ak permoh tunggu tali ak jatuh jen kai we kena teh lebih ni bayang ka telah ja ba keji ilung ba keji kan tuo pota tuo ilung kalau muka yang awak remo hai tengok pakai biasa iki kalau lagi awak ngambelangang kena kedeh kena hana mata kau pakai mana kau pun malu macam ika kata malu boleh liang kerja ada pakai meno hana long saja meno puji kau aduh kata lu ilakai lah long jok pun kepuk aja put kebaki apa terus tepuk lah kai nyo hai titik uro malam lah kai jauh ambali dong ni katalah urinang kakli uragam kakli kabare ana moho ta jole du aleng ja angko ji puao ana thaba ka meu na lo thaba angko imam menit di kam thaba takat diu aleng pualam kana gure puo tali he puo modina long jiu anu ba jiu lam ngum tuah mu thalap nyo yang ya tu orangnya tunggu kalau gaji mun orangnya kena kawin kontrak lah muyamunan mak mudah jaga anak buka nyejino kana dia Aceh tunggu muyo anak tanya kaya lake kaya pinang yang kaji baba baik mutu orangnya halih ya lake yang tinggal kada kai pionda nikah kalam nyanji buat alam kalam halih kalam ada tayangan barang kalam dah bayu peng nya kan meju anak pupu yang tengku tabe raw ya anak pu nya nawanya tabo ne Adam kan menan makna menyogo lam lu nikah golong
Nyok katuk tunggu. Punya menampu langgampun dalam pelanggaran. Anak muda tunggu jimu cewek mentalap-talap. Anak inang tunggu jimu cewek mentalap-talap. Yang kejut jinok di Aceh tunggu kak kenang punya keret tu. Ya Aceh mak lemoi tha kenang tu moi. Berun kota tapu-tapu. Ia Aceh tunggu muguni-guni mai. Itu mele tunggu 70 kilo, itu mele 50 kilo. Empat ya lui putih, empat didi. Tang kira hana ji putih ulua tunggu, ji bagi lang kampung tunggu imum lah tha mesti mepi. Itu yang galak mak harum. Atai harum galak. Kenapa berzina itu haram? Karena itu cara binatang. Kenapa mencuri juga haram? Karena merugikan orang. Kenapa semua yang asyik-asyik itu diharamkan? Kenapa semua yang enak-enak itu yang dilarang? Itulah perangkap setan. Umpannya dialah bermacam-macam kesenangan. Makan boleh apa saja, tapi minumannya tetap air kelapa. Kalau peti, mau raya mamai tu. Ada IDPD dia ada kat anak, tahu perah nama. Beres tu. Bahawa kata. Biasanya sudah biasa. Setiap yang akan merugikan sepintas selalu menguntungkan. Biasanya sudah biasa. Setiap yang akan menyesatkan. Kan begitu caranya setan menggoda kita, dihiasinya dosa dengan bunga dunia. Yeah yo. Hak tu yang kerja kita benar malai. Ban kana malai mak kagot. Irimo hana di dalam pakai tengah hadan tengap lagi ada boleh bayon. Ana mengkeduh pekon tengah adan. Radio pulun. Bandung ke tengok mati. Raya Allah Akbar. Kalen tengap ke dikala ada orang jangan apa. Maaf tunggu boh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mutua ana galak sama anak-anak muda agak tak nak kalah. Yang kala orang yang tunggu Honda bertuah kena pot dum. Honda mahal ke dia bilang tapi jirlo kena pot mengaruh. Makan boom boleh tunggu. Nyau mati tunggu le mati ke budak ke traum tu. Hei mak mertua kagat kana malai yang kejid mak mertua hai kemah lahir Nabi malai Bandung buna malai urinang buna malai uragam buna malai perumoh buna malai suami buna malai tiro urinang merempak suami hana rezeki ni bila bakala koi pak kago hana kepo sapu atat ha kepo ha bengeh tu ne ayah kago puna kepo hana kepo sapu ne atat ha kepo hana kapu tu hana ngang belau ayah hana rezeki ni bila tokono kita top pintu rumah assalamualaikum bunda waalaikumsalam ayah kan woka bunda dole kemah bagata oronyo napakah lu mutam bagata hana peng ni bila Allah padahal amita rezeki na ya tampai baham motor hana motor krok mendung berjalan tengah hipoga jalan tu kakak hana peng ayah pak tu hana peng kakak hana gede hana peng lang keron lang kegau mbak beng numpeng walaupun kempeng tanya peng kena le hai kanyo tapi mengke dengan apa hanang ke kakana kali orangnya nggamang ke tu jobu bulan dayang bado na huru pajobu ngangke pa gedoi hai lewet he yang pajobu hanang ke pada tau ada lewet he ji ada mentang kira tira huru pajobu ngangke mutuleh ba ule engke nya nanti ada tate pale ada pajo lang wet he pada tau hana masalah haya hana kakana kali orangnya hana masalah ilon jika mono nasib dong aya lom pegah bado na nya rezekinya hagebi tengok tabe Allah Mio kebi tengok tapi tetap tu tombong tu nyara rezekinya lagi tengok jak berjalan menjanjan tengok ke le limo menjanjan limo ke le tengok ayah kena jak jika mono nanti lu bak malum koi lu lagi yo bak malum kan tu sah lu bekem koi ngron na manga baju rupanya mata tu sah tu
Barakam ba amal tiga lu tendu do baron lego tu metu. Mulai bungon tak tengok mu tamu mau nai. Dua tu. Maka kemenan. Tapi hanai mu hanai dengan legau, hana buru hanai di pulau legau ayah kena ja kemai cuma jaro ayah ke di batange. Niki ke buka tange ayah nak kena amai dewor. Puran kun asim talabin abra kedabra abra dah bah. Banda pah penuh hatu mai. Lan cepe na thau, lam pingan na thau, lam belangong na thau, tok balang capah na thau. Tanging lam belangong puat tai tagu. Tanging lam capah puat tai tagu. Omanyo hantam lu nyo gawa nyo puat tai. Tatayang bunda nalon ayah nyo hantam lu nyo puat tai tagu nyo. Ayah begang-begang apa lam belangong nyo ongrendong lu tagu tempat belangong. Ongrendong tagu. Di mana hai mati dah berjauh ongrendong pu pasal mati dah kameng bawa ba berjauh dengar yo. Ya nak kalau menyoga akhlak perung ongrendong mangat. Hai mak menyoga dak akhlak perung baik le ongrendong tagu lah ke jauh mangat. Ade tu. Yo kate pada tetap dirham kau tak bagala. Pula menyuruh belum puasa, idang samping. Ete kena ji buka puasa na 2 minit tu. Imak bororom. Ete ji buka puasa ayah buka lah mulutmu, aku culak bororom ku blu irau tu bo. Tudong na pa tu. Leo roh hal pa bu. Man leo roh hal pa bu kan kapa belum puasa janji punya bu. Ya nak kalan yo gad akhlak permoh tu. Nyokon. Ate merempak permoh anda je wa rumah. Bandawai dia apa bentuk? Ipa kan wa. Ki kwa ki. Ngane drui ke tu kau. Irang kaji ka parao hina mita agam pajo ipa tu me ho ni. Mi goreng mi rebo bo sala bo tau. Peti minta ba roti go tapa bo thong oi pai. Kaji pajo. Yo masalahnya kejit buka akhlak permoh dekat akhlak lagi ron yang kaman ngom dua. Yang kejit walaupun tak duk lang bro, walaupun timuteng paneng luar kuning jalah bangka. Indah pesona anggun, gadis pemakai kerudung, tertib rapi berbusana, aurat badan terlindung. Gua gede permotayo. Hana tergoda agak tunggu. Nyola dong tunggu mengai galak agak. Permoh gitu thok macam-macam pakaian. Wajah ketak lu ketak tunggu dua kabeh tu. Nyandayus tapi permoh tayong mai dalam rumah ora jitu bereh tunggu dua kabeh. Nya keje menyom perempuan permoh laganya menyogola menengai belen danam-danam. Hai meno tabat orangnya tunggu kanang kejadian tanam. Hanam pu tapu kai pa permoh. Udah danam. Ya, yang kejit mak lahir Nabi lam ya. Yang pertama Nabi tijup dan Nabi Malaya katbo. Yang kedua lahir Nabi lam dunia jaro jabat tanah. Bahkan jaro Nabi jabat tanah tanda Nabi rendah diri, Nabi hana sombong. Nabi hana beruakai. Yang kejit Nabi itu merupakan tabat awal Nabi bertalim ke tabat. Assalamualaikum ashabi Nabi. Sahabat. Menyamanan kata-kata Nabi kata-kata yang lembut. Alah tidak tabat kata yang ya Rasulullah. Iran ke Abu Bakar nyanthon ashabi. Ke Umar nyanthon ashabi. Kata-kata Nabi ashabi mak kata-kata mulia. Hantam pernah ditibik dalam bapa mandi anu buah. Idayo nyan sampai mana tu? Nyan buah dok kan. Anak buah baru je keharlan buah warung bajalan kana anak buah. Nabi pangkat ke kaki Allah, anak ke anak buah. Nabi ni warung. Assalamualaikum ya Khumairah. Wahai yang merah pipi. Yang nak iti ni titi Aisyah. Nabi kata-kata yang lembut, kata-kata romantis. Ada tanya kan judit. Mesti tenejak aku dia tamu doa, tak apa isilun bunda sayang. Lun kena berangkat god ayah tak tua permoh tiga. Ana apa yang baik dah tua permoh ko imum gedak tu. Oh kata. Yang kejit mak mertua bandum tayo Nabi hikmah lahir Nabi jaro jabatana. Nabi hana sombong. Yang kejit tanyo jino hanjut sombong. Mati tu. Tajak getanyo tajak. Ta ayun tapak sinolam donya. Tadu getanyo tadu. Bek sampai gabu tatobat hana. Budak-budak mari ta budak awat subah bek lelam tika
tak sembahyang budak tak sembahyang bek gaduh bimbangan piasan donya wahai mawa wahai ecut ka barang kahon ja ibadah benar hana guna cantik degabuh dengan laga dalam tanah cak gepaso gata kagepaso dalam tanah cak yang igo pira hana le guna intan berlian gunung dengan gle moto BMW pisama saja Honda Meo dengan Vario moto Escudo tinggai lam donya moto gilingan moto beko kapaingan jalo tinggai semua mate-mate getanyo mate Tuhan ne pucre jawang lam tubuh ban kamate hana artile pengba abbe pede umangan lampo tae ugle adeng kuta jako igu pilih yang kreh-kreh kegakawe ana guna tegabuh dengan cebuh kesana lu getanya mati ke mahmar tu hana puda boje long mati don mati polisi mati tentera mati dewan mati bupati mati gubernur mati Jokowi mati Soekarno mati Soeharto mati mandu mati Karun mati Fir'aun mati Bui mati Athe mati Coba Athe mati tu coba Bui mati di Bui le ga kenang lemeng mentang bedo itio tiga kenang gulawa hina muawat Muyo muna hana hayu tayo hana hebat tayo tunggu muyo tengah muda tayo muyo tengah gagah tunggu cukup hayu nya keji mak jinokan keju didi anak dengan anak yang saleh dan saleha nya keji keju pratif anak mam tua nya keji nabi ke pratif belum saleh pu pratif syabbihuka badrul laili bal anta anwaru wa wajhuka min ma'in malahatin yaqturu rupamu ya Rasulullah lebih indah ban bulan terang rupa mula megemilang tamsi imun cahaya bandrang fayazi natat dunia wa yaghayatal muna faman zallazi fi mis liwajhika yanduru wahai perhiasan dunia wahai yang maksud sampau dan solain mesegata bandum hansa dum berangso famawa ladat hawa min sulbi adama wala fi jannatil khul dimislaka akharu dan mu'ana oleh hawa bajir gata sulbi adam dan solain mesegata lam syuruga khuldi maqam hana banding nu yang kejit Nabi haji dapat hang poyo haji dapat hang pode anta samsun anta badron anta nurun fauqa nuri Muhammad bagaikan matahari Muhammad is like of the sun laksana matahari is like of the moon laksana bulan is like of the flashlight laksana center brok darkini cahaya Nabi Muhammad yang kejit Nabi Muhammad hana kecuali mahana ngamput ha Bahkan Nabi Muhammad bagaikan matahari, Muhammad bagaikan bulan. Yang keji Nabi, putih kulitmu, merah pipimu, lebat rambutmu, mulia akhlakmu. Ini Nabi, itanya tinggi kamu, botak ulemu, capi agakimu, mutungki punyongmu. Hana laga tayo tu, nya keji Nabi lagi matahro, Nabi lagi bulun cukup laga, Nabi cukup indah, Nabi mak mutua, maka wajar mak malamnya tapaga peringatan mulut Nabi lahir Nabi dalam dunia mak gia cok umat geme dalam dunia, game gia cok umat geme, gia pasal iman dalam dada tayo. Gemeh berjalan yang benar. Yang kejit Nabi nya mak rahmatan lil alamin, merempuak rahmat bandung dayo kon tira mentang merempuak rahmat. Obena mak bandung merempuak. La batak kaya betel lemo kameng manok thai. Ini itu raja kuda rimung cake. Boh juk boh belangan boh jamai. Apalah hu apalah mak apa kan thai. Pitang bong pitang bung pitang wak pitang abe. La beje kutel ro malam putih hitam inang ngagam canguk pure gitu. Coba canguk pure di rahmat mak mertua. Yang keji bak malam yang boleh ayah mutalawi ke Nabi pegah bana dapat tentang Nabi kami pahala Allah cukup le oh mak cukup jai pahala tunggu yang keji malam taubat kepada Allah
taat batin nasi propo olon bayan ya ani sifut perangai gata kepujian bandum tanyau tamu sifut ngan sifut nyandum tu sare betapa so dum sifut nyan dalam hati sata tobat ngale syarat kena ulama tinggai maksud sekalian yang pertama yang kedua menyelesai gata but yang lalu keleh janji hari wang le selama umu pernah taca dum ataga pulang mandum lake mua muyohan tabayum masyaallah tunggu yang kejit dengan kewiraan tayang malamnya tak pegap mulut nabi semangat lo mak anak tayang japai tentang nabi malamnya mak tam lake balah ban bandum tayang butamang surga drom butamang surga lung butamang surga tete kedihan ada mamundum lake balah tamang lun tua mentang ya mak tolong bandum butamang dron butamang lung butamang katamang teman dumam tu anak galak mak surga bandum tayong galak mak ke surga yang kecil cina mak didik anak puji kana tale drone menengai mak kejak nak kuimum kena tamana drone jikula anak kuimum akan anak lung nak kemah nung kuimum pakon mak lung bah lung tamana le lung god anak ilung nama roku kan cukup galak demam orangnya mak dia Aceh kata ba kekurangan orangnya tunggu cukup hek tapi nilai agama malah orangnya na dia Aceh na kampung-kampung tunggu ka kurung urus mana main oh ba kamu tunggu na male ro tu kaje le tengah na undangan ke ngong peti kamu ni ngai male ka ke lang kampung ka kana mo ta mana manjit dak keun ba na rumah ti hai mam tu alam kampung na kejadian rumah ti na mo ta mana akai bu rumah ti nya budak ya mana ko ro Lagi mana kan nam thop lo ka pang ke choi tengen ge lo bai wu de lu de ko de ha tai ya ro ka tho ka ron ko tho ka ma te ni ha ka ba tha ka ma te ko man ko pun ya ro hana tho ya ko I manu dia ro yo hana le ana te dia le bi ro hana ya te mam yo ka do ba tingkat nyen pa ma ko tapi mudah-mudahan ko belum orang yo kana nu urang ya sama yang jamaah ma ge ja la tha puai ge ya nyen bam puai như dai mu ka mana ne dang ro no o mai ro ko hang ko ma Ira itu ke dalam. Ira tu muka dipu rok dah ni. Puai ke mampu lang 20 tu. Akai buat ke banjara buka ke mam temu thing. Kamu temu puai temu thing agak ruku tuju karo kena. Na yang melatah tu yang tahu mugulung kam thala urang yang kan. Bang pio hu mai mam thala nampak. Geplah kam thala bruh di bitarum. Ya masalah mah mio hana urang ya buat ku hana haram mah nya keji orangnya ya jo ane babut dona pahala urang ya buat mam doa izamaral mutalimu ala qaryatin azhaballahu azabal qabri fi tilkal qaryah 40 yawman hai mak gejak-jak urang ya buat batapo tempat lam jahatnya mak kepina azab la Allah mute ba gejak urang ya buat yang urang ya buat inan najat jerak jemui mazhab lana kepina la Allah azab puap loro nyandum kelebihan urang ya buat nya keji mak urang ya buat geleh-geleh dengan balak mentang ka kepampung do thago mana galak tu ya keji orangnya baik dah pegah ya buah hana mata depan kena mata depannya kan bak mareng yang gura-gura cukup jar rezeki ni bila Allah baiklah dah pegah kau tunggu long mentang ye long kan tunggu biar tha mentang ceramah tapi mata bawah nyang kau maya putawa tunggu kamu peluk jim kalau haji balik pemerintah tahun 2008 hanya nombak orang dan kubulun hai berangkat lo cukup jaga kalau mah kan jak mentang tunggu babi bu babi peng yang dah awak cukup jar tunggu yang menampu Muno, mak yang paling penting. Madu rezeki kagak tu lah Allah. Yang penting dia punya ilmu. Bang kena ilmu tunggu kagak nabi Allah. Nyok carang dia, lepas carang di bidang agama. Sedih yatim piatu. Tiada ayah, tiada beribu. Tapi sedihlah tak punya ilmu. Jalan yang mana hendak dituju. Tapi sedihlah tak punya ilmu. Jalan yang mana hendak dituju. Yang sedih di mana ilmu. Lahir dalam dunia adum purti berungu sepuluh mui puro itan. Orangnya katuk lagi apa cia pega. Ilong galak kegap. Igau galak kelong. Igau yang galak kegap lah. Baik panik. Ku baik panik. Ku pun mau dicu. Apa panik dia? Yang kejik malamnya mari lahir Nabi dah pegang perayaan pun cinta ke Nabi punya mana Nabi Muhammad anak Abdullah anak Abdul Muttalib anak
Hashim anak Abdul Abdul mana anak ko sa anak ki chi mu thu meri thak ni tengun Nabi mama anak Abdul Abdullah anak Abdul Muttalib anak Hashim anak Abdul mana anak ko sa anak ki Rasul Ulul Azmi 5 roh. Yang pertama Nabi Ibrahim, yang kedua Nabi Mu, yang kelima Nabi yang keempat Nabi, yang kelima Nabi Muhammad, yang keempat Nabi Muhammad hana banding. Kita misalkan lagi mata orang. Ipegah langkah tidak. Di langit ada matahari bersinar menerangi bumi, cahayanya yang tajam menembus kegelapan, menerangi seluruh alam. Di bumi ada para nabi, utusan Rabbul Izzati, membawa kebenaran, menghancur kezaliman, petunjuk jalan keselamatan. Nabi Muhammad, Nabi akhirut zaman, rahmah bagi umat di seluruh alam. Nabi Muhammad, mataharinya dunia yang bersinar abadi sepanjang zaman. Nabi Muhammad bagai purnama di tengah malam gelap gulita. Nabi Muhammad bagai pelita, cahayanya di atas cahaya. Wahai muslimin muslimat, sampaikan salawat salam. Di langit ada matahari. Nyan ban perbandingan. Yang kecil Bandung Dayo, ya muhaiminu ya salam, ya muhaiminu ya salam, ya muhaiminu ya salam, salimna wal muslimin bin nabi khairil anam, bin nabi khairil anam, bin nabi khairil anam, wali ummil mu'minin. Cinta ke Nabi. Yang kecil umat Muhammad tengah putih muka, mubah-bah pakai kena wudu. Mungkin tandai Nabi mak mana wudu, tak coi tak mau wudu, tak kena doa, tak tamah pada doa yang lain, pun dah doa. Allahumma bait wajhi kama tabyadu wujuh wa taswadu wujuh. Ya Allah ni putih muka lu, kena orang akhirat tengok na putih na hitam, ilung dak ka hitam lalu yang ba hitam orang akhirat. Putih muka umat Muhammad. Yang tak coi tak betul lah hidup. Allahumma arini rayatal jannah. Ya Allah ni bubai ba hidung long ba syurga. Ba yang nai tamang la hidung long ci ba mi. Bui tambang baik syurga. Tak cok jarau tanah. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah ni perintah betul. Ya Allah baga-baga ni perintah lu. Ketau mamak tamang bawa. Prak-puk mak. Kau barki katip ke alam syurga. Gedengar mereka kana tetang ulah tahu. Harai tamang. Umay Muhammad. Be mayang nunggu. Alan tak cok akidah lah. Allahumma sabit qadami ala sirat. Ya Allah ni pun tetap tu melun. Balong ja titi seratal mustaqim be lun. Karena titinya mak lagi ti on keplah tujuh. Yang kedua halo titi nuraka. Tapi umat Muhammad mak kalbar kil khatib. Tapi mudah-mudahan malamnya mari kita Bandung talake ba Allah berjroh dan begot udipnya perjuangan. Perjuangan membutuhkan pengorbanan. Pengorbanan pahit. Tak cok najah berat atat tengku perjuangan. Perjuangan dan doa. Perjuangan tanpa doa sombong, doa tanpa perjuangan omong kosong. Ka dua jum lebih lung jarong tauna lung berangkat pola Aceh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka fa'fu anna. Allahumma rizqna mutaba'atan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awwala wa akhira wa zahira wa batina wa qawla wa fi'la wa ibadatan wa amalan salihan wa ada. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah. Allahumma anzilir rahmata wal barakata ilaina wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ya muhawil al ahwal hawil halana ila ma ahsanil hal. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Jadi koma lebih kurang 2 jam lebih. Oh, lun cukup jadwal mentang, lun cukup doa hanan wawa, mudah-mudahan tam laki Allah betul-betul ikhlas don karena Allah. Jadinya terima kasih atas segala perhatian yang pumah benar kekurangan. Jumlah terkah 870 dari B. Terima kasih jemaah. Jadinya hadan Allah yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.